4 октябр соли 2005 ҳаракати қатораи Душанбе-Москва барқарор шуд, ки ҳафтаи 5 маротиба аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия сафар мекунад. аммо аз гуфти мусофирон дастрас кардани билети қатора ва баланд шудани нархи он проблемаи рӯз мебошад. ما برای بلیط آمدیم خب نیست میگن تو 14 فروختگی میگن نیست. رفتیم کسر پرسیدیم نیست بلیط. اعلانشون نوشته شده است که تا 14 بلیط فروخته شده است. ولی ممکن 2 روزگه ممکن فروخته نشود. تا 14 مایا نیست میگن. با فرا رسیدن موسم گرما نسبت به دیگر فصل‌های سال در اکثر مملکت‌های جهان جریان به مهاجرت مهنتی رفتن شهروندان بیشتر به نظر می‌رسد. در جمهوری تاجیکستان جریان مذکور که نسبت به دیگر مملکت‌ها فیصد کمترین را تشکیل می‌دهد وابسته به تقاضای دور ادامه دارد. اما عاملی که امروز باعث نگرانی مسافران میباشد این پورا دسترس نبودن و تنظیم نرخنامه‌های بلیط هواپیما و قطارهای مسافرکشانی میباشد. البته بلندشوی نرخی بلیط قطارهای مسافربری این از یک خودروی آهن تاجیکستان وابسته نیست. راهگیری بلیط‌های قطارهای مسافربری این از دراز و کم بودن راه‌های آهن دولت‌های همسایه وابستگی کلان دارد. مثلا قطارهای مسافربری ما که مسکو روانند از حدود جمهوری ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیای روسیه می‌گذرند و هر یک از این دولت‌ها مملکت‌های راه‌های آهن این دولت‌ها موافق درازی روی آهن حدود جمهوری خودش از ما این مبلغ‌ها را می‌ستانند. بعضی این بلند و پسشوی نرخی چپته‌های قطارهای مسافربری از بلند و پسشوی قرب فرانک شویتساری که معاملات راه‌های آهن دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل با این اسعار صورت می‌گیرد. از بلند و پسشوی همین قرب فرانک شویتساری با قرب پول ملی خودمون وابستگی کلان داریم. برای همین بعضی وقتا نرخ‌ها بلند و پست میشه. در دوره از ماه نوامبر تا 1 مارس سال روان نرخ بلیط‌ها را گرچند بر ضرر روی آهن باشد به اندازه 30% کم نمود. چخیلی که میدونید برای راه ما همگی ما نهایت جمهوری ما راه آهن کم دارد و از نرخی از مبلغ چپته برای آهن تاجیکستان نهایت مبلغ کم وارد می‌گردد و برای نگاه داشتن تعمیر کردن واگن‌های مسافربری که با طلبات‌های استانداردی و تکنیکی جهانی جوابگو باشند نهایت مبلغ‌های کلان لازم است. واقعا هم امروزها منتظم بالاروی نرخ بلیط هواپیما و قطارهای مسافربری باعث تشویش شهروندان میباشد. متخصصان تغییریابی را در این سمت با عامل‌های گوناگون وابسته می‌دانند. نرخ نوعی چپته‌های راهگیری از طریق طیاره‌ها و از طریق قطارهای راه آهن در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره منابع طبیعی معین مقرر کرده می‌شوند. آنها هر یک دوره به دوره تنظیم کننده میشن در اساس تغییر یافتن نرخ نوع سودشواری، روانهای موردنی و دیگر موادهای ضروری که برای طیاره‌ها و قطاره‌ها لازم میشوند و این چنین در اساس تغییر یافتن رفت و آمد مسافران و سمت‌های معین و دیگر عامل‌هایی هستند که در معین نمودن یا مقرر نمودن تعریف‌ها یا اینکه نرخنامه‌های خدمت‌رسانی این مسافرکشانی و بارکشانی از طریق قطاره‌ها و طیاره‌ها تاثیر خود را می‌رسانند. خب در این صورت منفیتی
истифодабарандагон ро хидмат فرض کردیم اگر خراجات های راه آهن برای در قطاره های سمت دوشنبه مسکو اگر برای یک چیفته برای یک مسافر فرض کردیم اگر 580 سوم رو تشکیل کند ما همین رو مقرر نمیکنیم ما با وضعیتی یعنی پرداخت قابلیت پرداخت کردن مسافران رو نیز به حساب می‌گیریم و یک درجه‌ای که نه کارخانه مالی دولتی روی آهن ضرر بیند و نه هم به مسافر وزنی رفتن معین میکنیم. همینجا اومدیم که سرسوار بلیت گیریم مسکو رو کنیم تا 15 ماه میگوید بلیت نیست میگوید بلیت نفروخته جوبا ببینیم چی است نرخش هم قیمت کنیم نرخش 515 سون دوشنبه مسکو کلوب مسکو قریب 580 سون. از اندیشه‌های متخصصان برمی‌آید که در هر صورت وابسته به جریان عامل‌های خلل‌رسان حقوق و منفعت‌های شهروندان حمایت کرده شود. این نکته را مصاحب نوبتی ما تقویت بخشید. در وقت مقرر و معین کردن нархномаҳо тарифҳои мусофиркашонӣ ва боркашонӣ пеш аз ҳама аз нигоҳи қонунгузорӣ талаботи қонунгузории зидди монополии ҷумҳурии тоҷикистон бояд манфиатҳои ҳам истеҳсолкунанда ва ҳам истеъмолкунанда аз мадди назар бояд дур набошад. Истеъмолкунанда аз ҳисоби баландшавии нарх бояд зарар набинад. муносибат ба муайян ва муқаррар кардани нархномаҳо дар самтҳои байналхалқӣ ва дохилӣ аз нигоҳи мо ин нархномаҳо нархҳои баланди инҳисорӣ ҳисобида мешавад. ман ҳамчун мутахассис бояд қайд намоям ки барои чӣ ин нархҳо баланд аст. мана биед як муқоиса намоем. то соли 2001 нархи чиптаи ҳавопаймоӣ ба самти шаҳри Москваи Федератсияи Россия $170 амрикоиро ташкил мекунад. имрӯз бошад, имрӯз ана моҳи март ин сатҳи ин нархҳо, меъёри ин нархҳо ба $290 амрикоӣ расидааст. ба шаҳрвандони хориҷӣ бошад корхонаи ҳавопаймоии Тоҷикистон ин меъёрро ба $328 амрикоӣ баланд бардоштааст. инҷо омилҳои гуногун ҳастанд. омилҳои гуногун корхонаи ҳавопаймоӣ сабаб меорад ки нархи сӯзишворӣ баланд шудааст, хароҷотҳо бисёр шудаанд. локин таҳлилҳои мо нишон медиҳад ки корхонаи ҳавопаймоии Тоҷикистон бо зарар кор намекунад, бо фоида кор мекунад. қариб ки фоидаи ин корхона танҳо соли гузашта 2.5 қариб 3 миллион сомонӣ бо фоида кор кардааст. яъне муаммо дар чист? бояд ки қонуни рақобат кор кунад. қонуни рақобат бояд кор кунад. бозори мусофиркашонӣ, боркашонӣ дар самтҳои байналхалқӣ аз он ҷумла дохилӣ бояд рушд ёбад. яъне корхонаи ҳавопаймоии давлатии Тоҷикистон ин корхонаи давлатӣ мебошад ва фаъолияти корию тибқи қонунгузории Тоҷикистон танзим назорат аз тарафи давлат бурда мешавад. واقعا هم یکی از عامل‌های استوار و سازنده در این سمت جاری نمودن رقابت کامل میباشد. تنها در این صورت تنظیم منفعت‌های تشکیلات و اداره‌های مربوطه و استفاده برندگان جریان موافق را پیدا میکند. ما حساب میکنیم که کارخانه دولتی هواپیمایی تاجیکستان باید کارخانه‌های دیگری هواپیمایی رو به تاجیکستان جلب نماید و
то ки ҳамкориҳои зич бояд дошта бошад. ана беднигарем ба давлатҳои ҳамсояи мо қирғизистон, қазоқистон, федератсияи вана духтар Россия чандин ҳавопаймоҳои хориҷӣ дар он ҷо кор мекунанд. зиёда аз 15 ширкатҳо танҳо мана дар қирғизистон кор мекунад, аз ин зиёдтар дар қазоқистон кор мекунад. чӣ қадаре ки бозори ин моли муайян агар рушд ёбад, ҳамон қадар нархҳо паст мешавад. нархнома дар роҳи оҳан чӣ гуна зарфиёт ба фурӯзиёб? нархномаҳои роҳи оҳан мукаммал ва тағйирёбанда ҳастанд. онҳо имрӯз ба талаботҳои қонунгузории зидди монополӣ ҷавобгӯ ҳастанд. ҳар сари вақт азбаски ин ба соҳаи монополияҳои табиӣ мансуб мебошад, ин дар алоқамандӣ бо мо оиди танзими ин нархномаҳо доимо кор мекунанд ва амалӣ шудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи монополияҳои табиӣ дар ин корхона ҷавобгӯи талаботи рӯз мебошад. ташаббускорӣ дар ҳама соҳаҳо роҳҳои ҳал кардани проблему мушкилот ва ноил шудан ба муваффақиятро таъмин мекунад. ҳамбастагию ҳамкориҳои зич дар бартараф кардани омилҳои халалрасон роли муҳимро бозида, танзими ҳамаи шаклҳои хизматрасониро беҳтар мегардонад. тарзи фурӯхтани билет дар қатораҳои хатсайри душанбе москва ва инчунин ба дигар қатораҳо мо ба тарзи системаи нави билетфурӯшӣ ба системаи аз сӯи экспресс 4 доштагем ки ин ҳолати саудоро ба муҳлати 45 рӯз талаботи мардумро қонеъ карда метавонанд ва мусофирон метавонанд 45 рӯз то ба роҳ баромадани қатора билетҳои сафарии худро харидорӣ намоянд. гарчанде шакли нави хизматрасонӣ дар кассаҳои истгоҳи роҳи оҳан доираи махсуси таъминоти чиптаро ноил шуда бошад ҳам, аммо талаботи ниёзмандонро қаноатманд карда наметавонад ки ин ҳам дар мавсими гармо вобаста ба тақозои давр нокифоя будани шумораи хатсайр мебошад. дар маҷмӯъ ҳалли проблемаву мушкилоти мавҷуда дар ин самт чандон гарон нест, агар ки ташаббускорӣ дар доираи ҳамкориҳои тарафайн таҳким ёбад. эҳсоси масъулият ки пайванди ифтихори милливу худшиносии комил маҳсуб мешавад, барои ҳар як шаҳрванд аз ҷасорату ҳамбастагӣ ибтидо мегирад. мавҷуд будани проблему мушкилот дар фурудгоҳ ва истгоҳи роҳи оҳани душанбе мутасаддиёнро водор мекунад ки фаъолиятро дар ин самт ҷонёк намуда ба пайдо кардани роҳҳои ҳалли он мусоидат намоянд, зеро муваффақиятҳои назаррас вобаста ба ин самт дар асоси ҷаҳду талошҳои рӯзафзуни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст омадаанд. аз ин рӯ бартараф кардани омилҳои халалрасон аз мутасаддиён ҷиддияти комилро тақозо мекунад. тавре ки огоҳӣ доред, дар барномаи гузаштаи соли рӯз сари вақт дастрас намудани чиптаи ҳавопаймову қатора ва танзими нархнома дар ин самт мавриди муҳокимаи мутахассисон қарор дошт. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ба вуҷуд овардани рақобат ва ҷалби мутахассисони таҷрибадору ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо проблему мушкилоти мавҷударо бартараф хоҳад кард. масъалагузорӣ дар барномаи мо ва таваҷҷӯҳи масъулин оид ба ин ҷараён то имрӯз чӣ натиҷа дод? дар ҳақиқат он нархномаҳое ки имрӯз дар корхонаи давлатии ҳавопаймои Тоҷикистон барои самтҳои байналхалқӣ ва дохилӣ муайян карда шудааст аз тарафи онҳо ба талаботҳои қонунгузории зидди монополӣ ҷавобгӯ нестанд ва мо ин нархҳоро ҳамчун нархҳои баланди инҳисорӣ номгир карда метавонем. чунки он нархҳое ки имрӯз амал мекунанд, хеле ки ба ҳамагон истеъмолкунандагон маълум аст, танҳо дар як хатсайри байналхалқии шаҳри Москва, Душанбе Москва, ин нархҳо имрӯз то ба $340-345
амрикоӣ расиданд. мо ин масъалаҳоро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додем ва муайян кардем ки дар таркиби хароҷотҳои мусофиркашонӣ ва боркашонӣ он маблағҳо, он хароҷотҳое ҳастанд ки онҳо беасос мебошанд, онҳо ғайримақсаднок мебошанд. масалан дар таркиби хароҷотҳои мусофиркашонӣ хароҷотҳои истеҳсолӣ гузаронида шудааст ки ин тамоман ин танзимкорӣ мухолифи талаботҳои қонунгузории зидди монополия мебошад ва ба талаботҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки ба риоя намудани қоидаҳои нархгузорӣ равона шудаанд тамоман мухолифат мекунанд. нарх, ман ҳамчун мутахассис бояд қайд намоям ки нархи мусофиркашонӣ танҳо мақсаднок аз рӯи соати парвоз, аз рӯи хароҷотҳои ҳақиқӣ, аз рӯи хароҷотҳои ҳақиқии калкулятсионӣ бояд муқаррар ва муайян карда шаванд. мо бо қарори агентии давлатии зидди монополӣ рӯзи 20 апрел ҳамаи он нархномаҳое ки ба хатсайрҳои байнахалқӣ корхонаи давлатии ҳавопаймоӣ ҷорӣ намудааст бекор намудем. яъне мақомоти давлатии зидди монополӣ ба хулосае омад ки ин нархномаҳо ба талаботи қонунҳои монополияҳои табиӣ, қонуни рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол ҷавобгӯ нестанд. агар танҳо ба хатсайри душанбе москва нарх имрӯз $345 амрикоиро ташкил диҳад, мо инро имрӯз ба $250 амрикоӣ аз шаҳри душанбе ва ба $200 амрикоӣ аз шаҳри москва ба душанбе муқаррар кардем. танҳо ба мана як хатсайр, ба хатсайрҳои байнахалқӣ дигар ҳам ин нархномаҳо бекор карда шуд ва ба корхонаи давлатии ҳавопаймоии тоҷикистон дастур дода шуд ки дар муҳлати 10 рӯз ҳамаи он нархномаҳое ки онҳо муайян карданд ба мақомоти давлатии зидди монополӣ манзур карда шавад, то ин ки мо онҳо мавриди ҳаллу баррасӣ қарор диҳем ва ба санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки ба риояи қоидаҳои нархгузорӣ равона карда шуданд мутобиқ намоем. мусаллам аст ки бо фаро расидани фасли гармо нисбат ба дигар фаслҳои сол дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон ҷараёни ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтани шаҳрвандон бештар ба назар мерасад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳалли проблему мушкилоти мавҷуда дар ин самт чандон гарон нест, агарчи ташаббускорӣ дар доираи ҳамкориҳои тарафайн таҳким ёбад. эҳсоси масъулият ки пайванди ифтихори милливу худшиносии комил маҳсуб мешавад барои ҳар як шаҳрванд аз ҷасорату ҳамбастагӣ ибтидо мегирад.